Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla taala yang kaya kesempatan untuk pasilin narangi bakasiwenge lori pongalla taala naya kia hakika naya sange bakasiweng sitongan lokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswiyang angkena surok pongalla ta'ala lori atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat, tapi situnganna angka ilolong ngeri lalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala nesang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pongalla taala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkai mancaji si di lalem sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalenna atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan napa kasiwenge nasabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pongalla ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tomelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajangnya Eme kata makada we nasosoje tu jamah kalima sampai ja perlu we. Je kota nia tahu
maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorong po Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ia ko makanja itapak na tayo ia metodo kedongi. Naiaro ya sang etapa deno ko salangang ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada yan ay baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam. Yan tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa iya tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo tama sallang. Iya mito kewajibat tetap iya tu isuruh masahada. Dena langsung sampajang sahada jolo. Nasaba iya ro sahada pengakuan. Iya ro sampajange tama ni pangkaukang. Oke. Jadi angka tu tau nangga elena sallang tapi dena sampajang. Iya naman caji perdebatan angka tau pandrita makadah iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisa pi pakoli nga jadi ya ko angka tau nasang yalena sallang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua na enggak mau waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha eto pase iya tu iya sang eto pase orang pasik salam madosalopo iya tanya apa kapere iya tapi dakang ya tanya kapere tau pase mi ya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salenge sampajami betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere pura na bahas tau pandrita na yero dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampajang mesti mas sahada pe mang tanamanaway gare. Jadi ya ko angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba napa mas sampajang. Idi negara nama nawaibi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate
nateto tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salang peko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajang makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko din na jami kapere angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka nakalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kupuri kapere ro jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampajange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelewe ya pemega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere mana ngi kapere mana ya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempura mia, jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahangi kejoe, maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere, inayanan kata tongko ya sange deceng kapere tu bahasa na to secara bahasa, angkata lobo tinggi malah be panapatamo kiawana jilba na kapere tu ya tu, apa na tutu ibe pa, na dena pita kan kaper itu sih dong na, kau bahasa sederhana na, itu sini na nutatutu itu. Tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia na mereka iya miko deceng lah itu jadi dia wad itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je maka ada 7 je na bita tongan na bawa tongan iya tapi ya miro de nulet tarimai maka na maje nang kamu hamma musuruh iya ro de nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tu magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya tu makada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangi na dena kana sampaja maya gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo mak juma suruh si pasahada si pemang itira jina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ada sana sempajang patola kesa sempajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sempajang subuh asara letuknya asara dia betul sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne jam na surong agamay aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamai aja tatajangi maka dah subuh pasiu jamai pak subuh pura labaran o kopi subuh tolai aku mati jadi maka dah itu pandrita bapikir ina iya mu ngerangi sampajangi atau mu tungka mu salai kama do salo poko tolai wi peko carana tolai sampajak ko ya koloro mo sampaja subuh ko lapor i maka dah qadaan kaya sa kadaan tanyawat tunah itu aja tak ada adaan apa makanya itu malaikat ekon raja asubu na loro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli fardhu sholati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajame di biasa rode ta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang. 30 itu de na sampajang ito lay ni 30 tahun. Engkaro ite pendapat atau pandite kapiki na to apa de na mungkin de ta berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de musik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi de na yero wakilori. Jadi yang kata makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tentangi puang Allah taala. Jadi mega tu tapi masalah pikir na sabayar sa ngepiki pahang pada sama libu tu ulu pada sa ubang tapi dia na pada sele na pikirannya. Yan tu nakara guru takali sidendreng ya ko makara ka nasang iya de pawandre kataw makara maliwasang harus tas ang kataw makara maso meron na de andre ite pada de na pada. Kumakada ka ya de pawandre kamakade maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa amaso metu na de panandre tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu te kumakada kay kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ede na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadoong kato makwa yo po ko ci di na pahap wah raja wa patu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici di otonola yan auto apaan sa minola nasa majamanang nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tay pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisiden rero na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau materra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko pure magay apa kon maguru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu yan ang oto baru po tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan naganda siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betongan na jamota anu makadaw maga na to taliwaliwa ta perpasalamana tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka da iya kumpa guru nak guru mu aja mu akka iya mi bacoco podangi maka da iya di pakewe iya kong kapandapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka da iya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta yana tunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majene itu jadi tapi dia itu gagok Degaga. Jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori atah kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mutolaiwi iya ko mu palari pakui iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi se ko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap kotopole boleh pansutama di paji na makanja tatunan ka pasoli iya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimu jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu
Tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kamu tahu de pernah tatek dua mu pinotok nama tahajud masih kiri mater si sambu memen niatin na si bapuangi malala pole bolani arega mamotor de na petu masih kiri tama masih gie de pernah be na tama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na